Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin. Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de komşu eylesin. Evet. Herhangi bir koruma personeli var mı? Var. Al. Güt. Al dur. Bir saniye. Hocam bir saniye beklesin. Teşekkür ederiz. Bekle. أبعدتم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم اسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ربي وجعلني من المكرمين بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم إلى طريق مستقيم كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, hatalarımızı ve kusurlarımızı setrevil eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i kabrinde ona yoldaş ve şefaatçi eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim hatırına ruhunu mesrur eyle, amelini makbul eyle, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Ervahları için, hasaten şu anda defnettiğimiz ve mezarı başında bulunduğumuz Zeki Elgezen Bey'in ruhu için rızaen lillahi teala el-Fatiha. Bismillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Azamallahu ecrekum ve ahsana azaakum ve gafarallahu teala limeyyitikum ve ila ruhil merhumi el-Fatiha.